Tayyarsız bakalım akey. Поезд готов, время готов. Malumat baştaldı. İyi. Assalomu alaykum. Nasılsın? Yaxshi yurasizmi? Şurga tartib o'tib olaylar. Maşallah ulardı. Krasavchi qilib. Alaykum assalom. Polvonlarni zakaz qilib keldinglar. Ha, yaxshi ekan-da. Alaykum assalom. Maşallah canavarlarda. Efirga chiqaramiz hozir. Dikkatli bir deyinen tarpaydı çıkıp. Ho. Xonamesi qaysi biridan boshlaysiz aka ma'lumotda? Bo'laveradi. Bo'laveradi, tartaveradi. Bakın, duayni tartsan da bo'laveradi. Bunun boyu buncha, bunun boyu buncha, jashi buncha, jashi buncha deb. Birden bastırıp koyarsın da. Xonamesi aldı jededen boshlayverdik, ha? Sur koyan cana xan. Иконun qondan jaralgan. O. Aha. Jaralgan dasvidanya degan. Bu qayman ati dasvidanya, aha. Şu atasının atını özgürtmeydi, şu dasvidanya dep koydu. Atasının atı dasvidanya olgan mı aka? Qayman atı dasvidanya. Aha. Katı jügürgöndükten oşonday koysa ekede. Бұл өзі дағы қатты жүгірсе керек, а? Ha, katı jügürüyor. Maşallah жанар. Jaşı boyunca mı жазғы asıyı oldu? Жаңасы болды ба? Asıyı oldu. Bir şey az mı sahiptir? Ем сайып баштады да соны, а? Bunda lineye kışı demiz, dağı. Айта берсек көптен, а? Yok, ayta versek yok. Daha bir sıra çıkar koyalım. Bunun Boyu- ölçü bunday oldu. Bu жақсы pullarga soda oldu le, bermedi mine. Şunu, ha? Onu şu iki attın birini alıp kalayın degen oy var. Hem kayradan dağı. El aldına çıkarışka tura geldi. Ем қайсы бірі сатылса дең, а? Kaysı biri satılsa satılar. Болды. Tutulbağanı, kalıvered jakpağanı. Ооба. Jaktırganı, alıvered. Жылkı süyüçüler. Atışkı boz zoru. Қайсы бірін жақтаса çalsın дең, а? Мұның бойы қанша ем, ака? Boyu şu 1.55'ten ne çıkardı ökötüңde? 1.55. 1.55 дейін тегелектер, а? Жақсы. 1.55'ten. İçine bastırıp göşet koyasың ушундай, бастырып тура бересиң, а? Bastırıver öyle. Мұның эми ошо алдыдагы маалыматын баштап калдык, эми кароого кандай мунун мүнөздөрү, ака? Karıgar öte joş. Karagana bunday jaman adattары жоқ. Aha. Bir ila ayı bu şu mingen de sen ala kaçar. Ошо ала качкандын гана адаты бар дең, а? Ala kaçkan ozu katты urakta. Aha. Biroq bunday aң çöң unkur çunkurda korkup koyup da onu satkan adam. Жыгылбайт дең, ака? Korku sezim bolбойт да. Aha. Жакшы. Балардын акында айтабызбы? Мунун маалыматын айттык окшойт эми. Кароого жоош эми ошо. Бир гана немеси бар экен. Чапкандан кийин гана алып качабы, ака? Alıp kaçıp koydu da. Bundan жаш балларды да азыр alıp kaçıp көтөрүп кетет. Чаппаса ушундай жүрөбүр. Жөн жүрө берет тең басо. Чоң адам минсе алып качпайт, а? Alıp kaçar. Hem çoğ adam bozun. Тотот да дең, а? Çoğ adam bileğinde küçük olur. Ооба. Каранын маалыматын баштадык анда, ака? Karanın malumatı boyunca bu жазга kökкө 4 asıy oldu. Ушул көккө 4 асы, а? Машалла жанар. 4 асы. Мунун айгыры тамай, ака? Aygırı tamay jana bирөөсү айтты бул улакка деле жарайт экен dedi. Улагы деле бар. Улагынан не чочулай istedi o. Ulagı деле бар. Бирок мен өзүм салып көрбөдүм. Эми салып көрбөгөндөн сен айтчы кыйын дең, ака? Туура. Аха. Bunun liniyası talaş bolot. Аттын линиясы, а? Attın liniyası talaş bolot. Azыр мен деле sen arkıga tartışın bilbey bolum же беркеге tartışın bilbey bolum. Bunu çekir vurup da bирөөсү мага чыкты. Аха. Эфирге чыккандан кийин. Telefonla çıktı Aha. da çekir dedi. Daha bir cezdemiz var Nurmengат деген. Onlardan жақсы аттар çıkan. Bunu Malik aka var go kasap, Malik kasap dep koydu. Oo. Malik aka desek tanıbaydı gö. Malik kasap. Kim ayıp etmesin uqsa da bala çakası. Oşonun geratın oşo Nurmengат jezde koyup oşondan tuğulgan eken. Eger oşol gerattın balası olsa bu хан bolup kalır. Хан же чекир, а? Oşo könüm beri. Жакшы. Могу төраганын эгеси Малик ажы да. O Siz aytып аткан. oşo töragаны egen. Aa. Oşonun geratı olgan. Ник балбан чыгарып жүрчү ошол аттын баласы де. Жакшы экен андай. Кыскасы кайсы тарабынан болсо дагы өзүбүздүн таза кыргызчылыкы тектүү аттын балдарынан экен да, ака?
Ökөдүн жаман аты эмес. Чекир болсо деле жакшы, Хан болсо да. хан болсо ondan дагы жакшы дең. Ökönүн тең линиялары жакшы да. Жакшы экен. Эми мүнөздөрү кандай эми алдыдагынын мүнөзү? Жоош эле жылкы, жоош. Кароого өтө жоош. Андай алып кача турган мүнөздөрү жок, а? Жоош эле. Жакшы. Чапсаң жүгүрөт, тартсаң токтойт экен. Жакшы экен. Бала чакага жоош. Ошондой токтолуп калган атты ал эми. Эң негизгиси азыр айгыр издеп атышат. Айгырга жоош жакшы экен, а? Айгыры тамай экен наркын. Берки кой элек болсо керек, а мынага? Кой элек. Азыр сен нар жагына бастырган, Элдостун нар жагына бастырган. Наркыны көрсөтүп турайлы. Карагашканы. Мунун чырайлуу келген карагашка. чот аяктары кенен жакшы. Немелери жакшы. Эми кайра кайтканда жерге алып келип токтотсун, а? Жакындан тартайлы. Анан баларын айтабызбы булардын ака? Баларын эле жеңил эле кылып коеюн да. Канчадан деп коесуң? Муну ушу карагашканы мындай талашпай турган эле айтайын да. Кимге жаксасын 200. Токто бер болду. 225 бер ала берсин. Ким алса да. Мынакей. Айгыр тамай мынакей. Тамай өзүбүздүн кыргыз жылкыдан жонунан издегендер кичине бурук оң жака. Ама күнгө чагылышып. Да бурук кичине, а? Бол токтото бер. Машул аттугандар. Басы 225 миң. Кичине аз маз талашабы же кандай болот ака? Кичине жол жобосунда болушун. Болду мынакей. Жакын кылып коюуда бу неме басындагы. Кулунду беге коем десе коркпой алып кое берет. Желедеги турган немеге дагы дең, а? Эми орозо чыккандан кийин улакка деле салса боло берсе. Окей. Басын айттык муну. Кашкабак көкүрөгүн дагы тартып өтөлү жаныбар. Ак тумшук экен да бияк ака. Эми кыргыз жылкыга ушунчалык болот тур дейм. Ооба. Так, кийинки ат. Бул ат баягыша. Таспиданиянын баласы бул. Аталары Сургоён, эне тарабы хан уруктан. Мунун деле линиясы кыжык. Ахмат аканын жылкысынан туулган бул Ахмат. Ооба. Ошондо кулунда келген да бул. Мунун атасы биздин жылкыдан чыккан. Анын атасы ошо Кара Шалпаңдын баласы да. Кыскасы айланып келип өзүбүздүн таза кыргыз жылкы дең, а? Кыргыз жылкы. Болду, тектүү аттын балдарынан экен, эки жагынан эне жагы, ата жагынан бар экен линиясы. Унун басын канча коесуз эми ака? Муну ошо 280 болду эле. 280 миң сом. 280 миң сом ака. Ана каттуулугуна ошондой болуп калды. Атак улак булагы кандай эми мунун ака? Улакка былтыр салыптыр берки балдар. Муну Мурат деген үкелерибиз бар. Өтө жакшыбы? Şu kağıdasında bara var. Жакшы. Geçen bir Özbek aka aytты неме деген. Бул баянда алдай деген бир туруп наараак басса кичине бери акесе чоң көрүнүп, аркыл көрүнөт деген. Урубай дең, а? Уруу мүчөлдөп коет экен. Ооба. Жакшы. Нары бер бастырып же чапсынбы же айдадым. Майыл бир чапсынчы. Чы. Жанар. Жүгүрүштөрү бөлөген аттын. Şerge bir söylep koyayım mı? Ооба. Ya mına aydoğa sal aydoğa. Kötörüp geledi jakka. Hazret aydoğa sal hem yakam aydoğa koylaga. Кой берди го бул дагы. Tar da кетип каласың. Tart токтот. Так. Эки балды. Болду. Түз так. Так. Болду. Sekin koyup turta. Koyarsan bir koyup turtasın. Ай. Астын сылдырын koyar дейин. Koyup turta. Тизгинди кой бер, кичине кой берилди. Bunun küçüğün ушундай мындай айдоодо чапсын. Кукуда кирипчи. Анча неме Кыйла. кичине баш береби ушунда? Баш берет да. Ну чукур анча аттын айдоодо жүгүрө алды. Ооба. Жанар. Ушунда айдоого салып токтотуп алса болот. Үйрөтүш керек дең ушунда, тарбия кылыш керек экен муну жаныбарды. Оз-поз жытылган эмеспи ака? Жытылган. Ошо кайра сен жогору салышың керек эле да ошол жерден элечи. Жака тегизге чыгып алганда баш берет. Токтойт эле ошондо. Муну айдоого салсаң путу кирип турат да дейли, бир карыш, эки карыш кирип кетет путу. Ооба. Тоңдурма айдоого салып, чалып жакшы кыл да. Ооба. Көрүүчүлөргө дагы оңоюраак болду. Ооба. Бастыр дагы түз бас. Дагы бир онун аракка чейин чабырга чейин барып чаппа эле.
Tapbayla var kule. Düz tart. O yerden buraya harcayayım mı? Öğüne lükanlığa salıp şunu Aydoğ'a saldı da. Aydoğ'a da şu gevrat cügür aldı onlar. Allah. Peki koyarı tart. Ha turup kal. Ha canavar. Bol. Maşallah canavar. Aka bunu zor kılıp üretişik gerek de canavar da. Çoğun bala minse bulatta. Bu aka çoğulakta da tokat bolsa gerek ha bula. Onun yüzde ulak buluvattı salıvattı da bala. Murat Nükas'da salıvattı ana. Bunu görgönderle var şu ayılarla barıcılar. Bu bazırgınga da yapar salgan eken hanım. İyi noktu ne? Gövatın içine görünmüyor şu içinde çürüttü şurada. Bu barıgırıp da bu kayıt da bular. İki taraftan denk. Güçlü da bunun demesi. Boldan da karanlığı hem çaptırıp koyuyoruz mu? Ne? Bu sal semiz rakılı da bu. Ah, Turup aldılar bu. Boldan da ama ençem Bunlar olmaz. cılı olat koysunca olmasın. Evet. Bir yaktan öyle. Bir yaktan değil tada dur. Biz bir yak öte olsuz gerek. Tada dur. Canavar. Cılı olat koyarsa. O da öyle kamçı jakırbayt gene. Canavar. Oң жака бир, oң жака. Повороттор жакшымы? Бул деле жүгүргүсү келет экен, Чуркайын дейт го. Canavar. Vallahi. Чуркайын дейт, белдаш бул деле. Boldu balarını aytıp koyduk aka. Malumatını ayttık. Pazarınız dersinden de aka жақсы satып alın. Biz sebep ol gündür böyle nasip ol turgan bolsa bargan жерине bir berekeli жақсы атадан болуп барсың жанарлар. Aka өзүнүн таза кыргызчылыкларына Жакшы, таза басат. жақсы экен а. Тыккан экен да жаныбар. Болду анда aka. Кана эмесе апар байлы эле месталарына.